ꯄꯥꯎꯁꯦꯗ ꯃꯨꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯠ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯈꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯠ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟड ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯔꯤꯀꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 236.21 ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 1.86 ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯎꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯠ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 26.22 ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯀꯣꯞ ꯈꯔꯨꯡ ꯄꯥꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 74.87 ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯣꯝꯂꯦꯟ ꯈꯣꯏꯗꯨꯝ ꯄꯥꯠ इम्फाल ईस्ट अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट लेबा स्क्वायर किलोमीटर 5.65 पाक चौबा वैथौ पाट इम्फाल ईस्ट लेबा स्क्वायर किलोमीटर 0.79 पाक चौबा अयारल पाट कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट लेबा स्क्वायर किलोमीटर 0.03 पाक चौबा जायमेल लेक अमसुंग कामजोंग डिस्ट्रिक्ट लेबा स्क्वायर किलोमीटर 0.03 पाक चौबा खयांग काचौपुंग पाट असिने नकलमरोमदा लोकताक पाट की अनकपद क्रिकेट स्टेडियम अमा सारागने मणिपुर की क्रिकेट सानरोइसिंग अमसोंग मसाना असिबु योखतपा ओइना लंगाक असना लोकताक पाट की अनकपद क्रिकेट स्टेडियम अमा सेमगलगनी हानस मिनिस्टर नोंथोंबम बेरेना फांगदोखरे लुवांग संगमम द लैबा लुवांग पोकपा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लुवांग पोकपा क्रिकेट ग्राउंड दंगासी नौना इंस्टॉल तौबा फ्लड लाइट संगाबा की थौरमदा सेम मिनिस्टर ना हाय सही तारीख तरुकरो मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ओइरिंगे मणिपुर की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी यौनदबा अंगंबा थाकदो होनरमखे अदब ngam लुवांग पोकबा क्रिकेट स्टेडियम असी फुटबॉल फील्ड ओंथोकनबा फावबा खनरबने क्रिकेट ग्राउंड असी मतम अमदा यामना लेफम लेरक्तबदगी युम साजिनबा लम येनबा फावबा हौरमलबने अदब लंपाग असी अदुगुंबा मियोइसिंग अदुगी मकुदगी कनबा ngambauba अदुना ngase की फिबम असी यावरबने असमना वाना सेमलकपा लंपाग असी लेना स्टेट असी टीमना रणजी ट्रॉफी सानबा ngamdabadagi फुटबॉल फील्ड ओंथोकनबा खनरिङैदा मणिपुर क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी की फाइनल संग लखीबनी लोइना ग्राउंड असी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन का जुड एफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का सही मंगा की लिज इनाखीबक लोइना लेंगदबा क्रिकेट की ग्राउंड अमु ओइबंगमले ग्राउंड असी मखातना मालेम की थाकता सेमकननबगी थमक लुबा करोड़ 95 एलोकेट तौरखरे अथुबद साबा होरगनी हाइके मणिपुर महौसा लैरेंबी की खुदोरना अयिंगसा सिंगसांग परिंगना चेंगबा महौसा की फजबा अमति मियामगी मियोग मिसान फबा कया असिना लाइरमले ले हाइनरिबनी लमदमसगी मियामगी मतेंगा लोइना लेंगाक पाइमिनरिबा मसल की मरक्तसु अमतोइना पुनसिनदुना मांगजिल थाबा स्टेट अम ओहिनदबा होनरि लेंगागसना स्टेट असगी साना खोनबदा साखोत हननबा होनरकबगी सरुगा मोइना खुमल लंपाक मैन स्टेडियम हॉकी स्टेडियम लुवांग पोकबा क्रिकेट स्टेडियम फ्लड लाइट थाले क्रिकेट मसाना असना सानरोइसिंग मसा महु फानबदा नतना मसिना प्रोफेशनल ओइदुना मसा हिंजना लंबी अमा ओइबसु ngamle लमदमसगी क्रिकेट सानरोइसिंगबो अमदि मसाना असिबु योखतपा ओइना लेंगागसना लोकताक पाट की अनकपद क्रिकेट स्टेडियम अमसु सारगने स्टेडियम साननबा लमसु खंदोकले असोना सिंग तम कांगलुप फुरुक खाइदन इंगना सिंगना नुंसिनबा हिंगबा पनसि महिंग असि मखातानासु ताइबंग सेमबा मपुना पिनबिबा ओइरसनो मखाताना क्रिकेट सानरोइसिंगबा लमदमसगी हेन माई पाक पुरक् ngamba ओरसनु हाना भागना मखा ताके पंचायत परिषद सिंह की इलेक्टेड मेंबर सिंह पब्लिक सर्वेंट सिंह ओइनी हाना हाई कोर्ट ना खंगनख्रे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर द वांगबल ग्राम पंचायत के 1 नंबर 1 अमसुंग 2 की मेंबर सिंह नि हाइबा मियोय अनि अमजों पंजाब नेशनल बैंक थौबाल की बिजनेस करेस्पोंडेंट नि हाइबा नुपी अमना मखोय अहुमबो विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन न मखोय की मदकता लखोलकपा केस अमदगी एंटी सेबेटरी पेल पीबीयू हाजरकबा प्रेयर सिंह लखतुना खनरगा हौकी बिराय नुमित कोर्ट असिगी जस्टिस ए गुनेशोन पीखिबा जजमेंट अमसुंग ऑर्डर द पंचायत बॉडी परिषद सिंहबगी इलेक्टेड मेंबर सिंह असि पब्लिक सर्वेंट सिंहनि हाना लौगनी हाबगी वाफम फोंदोखरे पनबियाबदी वांगबल जीपी की मेंबर नि हाइबा मियोयनी न कोर्ट असिदा मकोयबो एंटी सेबेटरी पेल पीबीयू हाजरकिबा मकोयना ग्राम परिषद की मेंबर सिंह ओरबसु मकोयबो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 2 क्लोसी न पीबा वरोल सिंह मतुंगिना पब्लिक सर्वेंट ओइदबन मकोय की मदकता विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन सेंजा थुमजा का मरी लेनबा चार्ज तौरदुना लौखलकलिबा केस असि हाई कोर्ट खनफम थोकते हाबगी वफम फोंदोरखिबने
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦ ꯒꯨꯔꯦꯁꯣꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯕꯦꯡꯛ ꯀꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯔꯤ ꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯎꯃꯥꯀꯥꯟꯇꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖ ꯑꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁ ꯑꯣꯝꯕꯣꯁꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2023 ꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 2 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯀꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭रिꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 2 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯕꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 2 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 8 की मतुंगिना पंचायत बोर्डिंग इलेक्टेड मेंबरसिंग असे पब्लिक सर्वेंटसिंग नि हाना फोंदोरपगी मतुंगिना जीपी की मेंबरसिंग असे पब्लिक सर्वेंटसिंग ओइगनि हाइके यावसंग की मिंगदा इरांग तौदननबा NRFM ना अथिंग खरा थमलकले थाज की तरेत की नमित मंगानी सुमना चथगधौरिबा यावसंग कुमै की मनुंगदा यावसंग की मिंगदा इरांग तौदनब महौसागुमना अथिंग खरा थमले अना नास्तान Revolutionary Front Manipur NRFM की सेंट्रल हेडक्वार्टर की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी सनाजौबा मैतै की चेरोल अमना फंगदोरगले चेरोल असिना अहानबदा मियामदा अमसुंग लैसाबी पखंगसिंगदा अबेर तैनबा इसिंग अमदी लैनांग हैनबा सेल नीबा खाइबा लंबी थलगा सेल खाइबा सक्सा हाइजानबा युमथोंग खुदिंग चगलगा सेल खाइबा होली पला सकबा थबल चोंगबा माइ खोंगबा लंबी थिंगलगा थबल चोंगबा स्पोर्ट्स तौबना सिंगबा पुनबंगाजे मागी लेकाइदा तहनबिगनु हाइरे फुटबॉल हॉकी कांगजै क्रिकेट न सिंगबा आउटडोर सानगदबा गेम सिंग असिजु तौबिगनु मफुंगने इंडोर गेम दमक खलगा तौबियो उमंगलाई लाइकोन कम्युनिटी हॉल इंडोर स्टेडियम मंदम न सिंगबा मफम त पांगथोकबियो नुंसा गंगलपा मतम ओइबना सन स्ट्रोक तौदन होनबियो माराथन रेस न सिंगबा से रेस मखल अमत तौबिगनु कंगलादगी मै लौबसु तौबिगनु यावसंग मै थाबगी चनपि असि मतम ग चानाद्रे मसिसु लेपिरो अदुगिसु मथक्ता मसिना अकोइबगी इसिंग नोंसित खल मानहंदे नोंसित सेंगहंदे मतम मंगली अमसुंग इंगतप थोवाई हाइरे सिंगी लमददी क्रिस्तान लाइनिंग चटपा मरमना यावसंग तौदे इरांग लैदे तांबागी लमदमदसु मिदै क्रिस्तान चटपगी मसिंग इसिंग हिसागुम हेंगलकपदगी यावसंग यावदबा इमुंग यामना लैरे मसिमक यामना फबा खोंगतांग अमनि हाइरे अनिसुबदा लेंगाकना यावसंग मरि लैनना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खुदांगदा से थोफिदुना यावसंग मनुंग इरांग तौबिदनबा थिंगबा थंबियो लोकल बॉडीसिंग की मैकैदगिसु से थोफिदुना हाइरिबसिंग असि तहनबिगनु हाइरे मसिना हिरमदा मसिबा लेखा ताना मंगनबदा नतना मिदै कल्चर मंगल्ले लाइरबसिंग बहिना लाइरहल्ले सेलथुम की फिबम सोक्सिलहल्ले मतम मंगल्ले लमसा सजत मोलहल्ले गोविंद होली पलासु गोविल टेंपल द चलगा तहनबियु लाइकाई की होली पलासु लाइकाई की मतबदा तौबियो लाई हरावबगी लाइलम थोकलिबनी आदुन लंबी सड़कदा दोलाई गाउतन लाई इहौ कटपत चटबिगनो पाउसे सिंसु सुटी ओइबिगनु नुंती की फोंबियु लेखा की थबक तौब सिंसु नोमखक सुटी ओइबा नतन नुमित मगानी सुटी ओइबिगनु नुंती की काबियो अहम सुबदा लेखा की क्लब सिंगना सही सुदबा अगांग सिंना गारी मसा नत्रगना असौबा थरोपा थेंगनरबदे फाजलगा थंबियु अदुगा पुलिस कवरगा सिन्नबिको पुलिस लाक्दबा थोगलबसु लाक्ट्रि फौवा फारगा थंबियु अदुगा खुसिन्नबिको पाखंग लैसाबी अमदी मौना हसिंगना मी अहुम मरी तोंसिलगा लाउ खोंगदुना गारी फाइरिंग तुरेंग यांगना थौबा थोगलबदे फाजनबियो अदुगु वाकल तानबिरबगी तुंगदा थादोबिको लम हेलबदी मखोय पुलिस सिन्नबिको युगावबसिंगसु फाजलगा थंबियो अदुगु पुलिस सिन्नबिको गारी असौबदा दोन थिनदुना नुपा नुपी मयाम लाउ खोंगदुना लाक्पा थोगलबदे मखोय फारगा पुलिस सिन्नबिको स्पोर्ट्स तौफमदा अबेर तैनबा इसिंग हैनबा इरांग तौनबा तौबिगनो स्पोर्ट्स तौफमदा अबेर तैनबा इसिंग हैनबा इरांग तौनबा तौबिगनो स्पोर्ट्स की फंड खोमलिबनी आइदोना डोनेशन तौरपगी मिंगदा माइक बालगा लाउथोकपा तौबिगनो मंत्री एमएलए सिंगदा चलगा सेल नीबसु तौबिगनो मदुगी मोहता ऑर्गेनाइजर अमानी चटपिरका मथौ ताबा सेल अदु लबियो लाउथोक कोतोकपा तौबिगनो इंडिजिनस कैंप मरुइना कांग थौरी सिंगनाबी योबी लाकपी मरुम कोनबी कायेन खोलोकबी उलावबी फिबुल हाबी साफुदुगाइबी साउरी फंबिना सिंगबा तौबियो स्पोर्ट्स सानफम दमकल अमदगी प्लास्टिक सिन्नबिगनो प्लास्टिक न जोंबा असा अथक चाबा योनबा तौबिगनो माइगाबा क्वारि सिंगबा योनबा चाबा तौबिगनो प्लास्टिक बोतल दगी इसिंग थकपा तहनबिगनो डस्टबिन मरांग काइना थमनबिरगा सिन्ननबियो लमतु चाइखाहनबिगनो स्पोर्ट्स तौरिबनी आदुन उफल मरकता लोक थुंगनबा साननबिगनो उमंगलाई हरावबसु मागी लाइबोंग मनुंगदा तौबियो क्रिस्तान लाइनिंग चटपसिंगसु क्रिस्तान की थौरम पांगथोकपदा लंबी सरोगदा चटपगी थौरम तौबिगनो मुस्लिम इसिलिनाव सिंसु माइक पादुना नामा सोनबिगनो मागी मासित मनुंग खक्तगी ओइना लाउड स्पीकर सिन्नबियो पब्लिक नॉइस पब्लिक डिमोरलाइजेशन नॉइस पोल्यूशन थोकनबा तौबिरनो
irangna arab iram damasi mutkhidanaba mayam changdun hon minarasi pali balenga kasigi arupa manifo amagi manglan punna matuina holaduna mangpauna la sai marisubada MLA minister amadi angama thauksingna yausang gimingda thabal chongnaba saksa haijanhanaba lila fala taunaba madi izai kansa taunaba sel khaiba lakpa imabel sing laisabi mau nupi masa sing asiba pungning thogat pigano sel habi gano pipi gano thabal songbigi harabasu Central University Complex to oina songan bio University ki kudang da fund thambiyo yum natragana office da senkai thumkai lakpa mada BJP ki anuba lenga kasina pungning thogat pigano makoi da matam amadi energy sinabi bagi mhutta leiba ke wafam da matam sel amadi energy tha dhabi tuna mutki ga dawra pa manipho asi bukan bangam na bahona biyo ai koi ki fatta basana bi asingum ba asi saukala ba lebak amata ta tauna de maramasina senja thumja gi horokpham oriba asiguma fatta ba chanabi asi mayam sangdunu maru fangda muthat minnerase atoba maruiba wafam amana fatta ba chanabi asidagi hena fatta ba chanabi amadi drug la lonba pofi thaba kani sungbani singbasing asini haibaga loinana singdagi ani tamdagi ani sibagi jarak pikri hairi aroibada lubasina manipu miyamgi mafamda haijaribadi lanai nadragana sectarian oiba mongda ban blockade tawbigano ningtamba tanbagi warabadi tawbiu hairi police ki gari thugaiba moijing gi miyamdagi file lawragani se minister fijam setpa duda police ni khangdabadagi gari thugai khibani EGC Thawan district moijing awang lekai da haingang police amasung Imphal East district ki commando gi team amana mi phaba sangluba matamda lekai hadu ki miyam horoktuna police ta landa rakhiba loidana police gari thugai rakhiba thadok aduga mari lenan lekai adugi miyam pulap fagalaga senaba sing khangtokna da bamasung makhoi gi collective file lawna da bakhan kre anas minister en berena phangdokre ngase se minister secretariat ta pangthokiba manifo fire service amasung forest department da mai muthatpada whatever blower yanthopagi thoramda permission hangba ubhangi pahum se minister en beren hai gunda tawpa mob sagatpagi sanabida makhoina sathakiba thong adu yamna laibak thibane thawdogadu da khunjasina police tagi munkiba mioyani adu pothoktriba fawba police na fajilaga thamliba mioi tara adu thadokloi logi wangmada kana amata da thabak tawba yaroi mamangai da yasal laktana makhoina tawningbada tawwa police lakpada makhoi myam omsilaga nungna thaba nongmai munbana singba tawba atu da lamdam nabane tawdogadu da moijing awang lekai ge miyam punna se nabana baram oraga kulpumba farga se nabasing thidoktu na makhatana fakana na bakhangan ki phaga loinana kullado dagi collective file launa na bakhangan kre logi wangmada tabak tawbasing dagi legai na collective file launa na bathawrang asi satharagani haiki madugi mamangda thormadugi matangda se minister en birena hai legai na popi thaba yangthalagumang semkatna na bkhona dona lagliba asda tamna na tawribra natragana soiduna tawribra singmai kya paksana lamai tharapasi yamna laibak thibani sathariba thawngasi ngarang so ui haike haujeki matamda akoibagi fibamda kai tharakliba amasong umangi fibamda chawna singtharakliba si chapchana thengna na bahona gadabane manipur fire service kidamakda akhanaba kulai sing leire adovo leiriba gari sing asina singda lamai sakpa matamda thousand bada khudong chadaba kya leibana apikpa khusu khulai yamna makta ngai fade maji khangbadagi mai mutapda sinna ba apikpa portable machine tara kama pal leire Masi manungda fire service department da machine tara amasung forest department da machine mafal amasu sinaragane asida awanta lakpa si yanglaka forest department gi staff sing bike masa sinaraga mayulang pok thoktana ba sem satun leina ba khangan khe pikiba nomai sing paragam ai hoba yaba palam sing puraga lakpa picnic lakpa sing da jangan da ba khona biro ai khe manipur fire service ki kamguna so forest ki timbo labmi chakpa muthat pad mating pangna na ba khona biu loinana sing khongda singya da leidba kol sing ki miyam local club sing civil service organization sing naso singkhong singya da picnic set pa thingmina da batha bag lokot pio loinara ngang sing mai paiduna sanhan bidana ba mangna makhatana phangdokhe tharomadu da director finance service themthing asangba maso principal chief conservator of forest amasong head of forest sports dr AK Joshi susarge akhe amaromda moijingi khunja sing na matam chupada police na toruk pathabak thoram sing da sagotuna lagle aduba tha asigi ahungi numidang da thokiba laibak thipa thodogadu police na private gari da civil da laklaga mi phana na bahona rambana maram oiraga police ne haiba khangdaba amadi bhap ta na hudabadagi thokibani ana educational guide center EGC thawal moising ki president Abdul Razak moising mem na phangdorakle EGC na sinduna ngasi thawal moising awang laikai da pangthokiba pawi singuna ba amada Abdul Razak na hai moising ki khunja sin maral leiba miusing sagot ki balaite police ki thabak thoram sin da mateng tawtun lakli habasi handak tasu police na arapagi matungina investigation tawna da bamiyoi khara moising ki club
organization pura police sinake moisangi miyamna police na satarapa thabak thoram singda athingba piba amadi sawat khidaba leidri adobo anaki thawdo kasida phaptan hadaba khara yawkhibadagi thokibane masi EGC na thamoi sina nungai taba phangdorakle thawbal moijing awang lekai dagi MD nanau Elias Yaurahman sahi kuntraga darit apokba Ziauddin amadi MD Sirajuddin Elias apek sahi nifuga humdoi apokba MD Nur anina masita lai khurumlaga thorakpada phijam set pa masagi private vehicle da lakpa miyoi singna MD manaw fana da tawki matamaduda MD apikna manaw di miyam gi thabak dawa mini kari gi maral gi damak phaga dori bano mathau tarabadi magu police ta puraga lake haina wari sana ke matamaduda MD apik poso gari da singkat padagi matam phadabadi ne lekai miyam haruktuna tanaraga makoi ani pamon bane irang thoklaba matung da police ki visual set pa amadi gypsy singado yawselaki bani kari gum police ki visual selam laba police ni khanglam labadi thoki ba thawdo ga do thoklam loi hai ki thawdo ga si thokraba matung kari gi phakta police na faba lagli banu hai badu hayeng police ta salaga hanglasi haina lainari ngai charakta maikai mari dagi masing jam laba police person sina yum da sanglaga ot naiwa yum thogaiwa napi angang phu chaiwa tear gas smoke bomb rubber bullet kapthuna biamda aki akhang nangan ki tungda class 10 number 12 thariba mairoi ani jawna miyoi thara yum da sanglaga phaki bane police na sathariba thong asi yamna nungai jade yongi kari maral leipagi damak thogai bibano napi angangi kari maral leipagi damak ta phu chaiba tawri bano asigamba thawdo gasi makhatan athogan bigano maral leipasing police na fabada moising miyamna sagutuna lagli haujusu sawatkani adobo police ki uniform selaga lakbiyo aige EGC moijangi vice president MD Amin hai police ka ekoi ga afaba mari thamba pami moijangi miyam na mara laiba miyojin kanghalaga thamba laite mara laiba sing phaba police moina lakbiyo moijangi lairiba CSO sing club organization sing amade miyam na sawur kani miyam da ot naiba aki akhang piba gi thabak tawi gano mara laitaba miyoi sing amade exam thariba mairoi sing condition amada yaudana thadok piragu ana mari leinaba sing gi pawning sing selake makatarakba atopa pauda sahi nauriba angang singbu aranba thabakda sinai habagdamak case file tawgre BJP lusingba Manoj Tiwari na complaint tawraki bagi matungina National Commission for Protection of Child Rights na Delhi ki Chief Secretary amasong Commissioner of Police na FR Aam Aadmi Party ki lusingba RTC ki matakta launch tawna na bakhangan khipaga loinana maranai gi thabak khara ki damak angang singbu aranba mongda sinaram labadi excel lakhona na basu khangan khraire BJP ki lusingba Manoj Tiwari na complaint tawraki bagi matungina Delhi Education Task Force na school de tamliba sahi nauriba mahiroi simba makoi ki person agenda gi damak amade political campaign sing da aranba maungda sinai hiramase ki matang de yengsin na bagi damak NC PCR da haijaraki bani aina commission asina phongdoraki baga loinana hiramase ki matang da effort athoma tam da launch tawduna thigana na bakhangan ki bane commission asina phongdoraki bagi matungina Manoj Tiwari na complaint tawraki baduda maming yauriba sing di education task force ki member sing Silas Rahul Tiwari Mai ke college ki chairperson Vaibhav deputy chief minister ki officer oina thabak tawriba Tarisi Sharma amasung dialogue and development commission of Delhi ki vice chairperson Jasmine Sahane makoi sing adu ki matakta AAP lusingba RTC ki mamingsu yaurakhibani haire government hostel ki worker ama sel charambagi fare UP government hostel amada thabak tawba miyoi amana mid operation tawba lakpa patient amagi imung manung ki miyoi singdagi aran bamongda sel lobagi video ama viral oirakrapa matung health department ki official sina chenari ba worker adubo suspend tawkiba ka loina na thijin bagi thabak chathaba hawkhre haire social media da viral oirakhiba video aduda hostel worker aduda patient party da lupa samanga lawbo ke patient aduga loina rakhiba Basit Raswar kauba miyoi amana phangdorakhiba gi matungina patient adu tha asigi anida operation tawkibani Dr. S Prasad amasung paisa lawbuda senari worker Lal Bahadur operation adu sathagibani operation adu pangtok tringida worker aduna illegal oiba mahungda senpam khara piraknana ba mahoida kangalagi madugi matung hostel worker adu da lupa samanga pikibani atopa patient singdagi so worker sina sel lawi haire Sandal thampamgi wahudagi nupa ama sire Mumbai ki manung chanba thanheda yumthang nava ani sandal thampamgi batang da khanabagi thodok sing yamna toina thokrapa matung matai manau ani da yumthang nari banupa ama harkre na police ki mekai dagi phongdorakli police ki report matungina thodok asi ngarang numidang thokibani thodok asi da leikitaba miyo edogi maming afsar khadri sahi yangkhi ga marini makphuna bada ka hena sok padagil ekanaba ngamdana sikibani
थौदोक असिदा चेनरिबा नुपी पुलिस ना फाबा ngamle adomanamak mapurobedi lotkhibadagi thiba phangdana leire makhoi mathakta mi hatpaki charge tawkhibaga loinana chenariba nupa dusu fanaraba पुलिस ना thiba humbagi thabak paksana sathagre haire makhat arakwa atopa manipogi pauda mau ama mangkhre aigi nufi maibam Sophia Devi sai kunthraga mari asi haukiba tang hom tha hom lesingani kulumdoi ingi ayupung taraga makhaidagi yumdagi thokibadagi ngasi phawa thiba khangdre mana yumdagi thokibada fanek hangampal masugi amasetki furina angang masu amasong sky blue masugi inafi amasu inki sleeper amuba matongki masanoi amati phit mangaga insi amuwange kanagumana thengna birabadi manak nakpa police station da natragana makhada sahi tawjariba asida pau phawirago SD Sanasam Bemol Maitei son of S Sanatomba Maitei of Pangai Yangdong phone number 9862365821 Aroi the content sing asiki markui pau khara asiba pau damjariba Manipur local YouTube channel asidagi yangbiriba punama padaga sari channel isana tomda kana badi subscribe to be business subscribe to be like and share to was a copy of Namako Amakana Tagasari.